Kanisa lo P.A.G-Otucopi ko ibuga soroti nesa Etegea na petano Aikosi Kanu Arionor Amorii aerobics Kanu kayu na kakech ne pepe kaitunga icheda. Kimatalo ikansa kalo Steven Omoko ngesebala ebe idila limonokina ke jiri Isaac ikrisayon kedakira sitina ka moyo konyomulo kite nuka ngaleu ibore ayawe be adekasinei nutiti kokinos Arionor ikrisayon Amorii etapti duchu itrimbulo kolene angini bongo kwani soma ite de deliverance be renge ajokin konye angaleu na kwan e poli pero na dum na ngaleu no moyo konye kotangaleu na kwando jei asa pol ibori ya utolso aiwo na ne angini bongo kwani wanjo kai nyinyi toringo tetera ngaleu na kwane jei ongale moyo na sabiti tupruchi utasesana kili tungakiro na emoyo dokwane bongo kwani apote dokwane exercises anwangale una kwan tetere upangale una kwan kidangale une moyo odoli dokuja ijoko Arionor Amorii nesedao nesawe diopebon odol nete nyamat lue moyo da idunyeta kosi lumami lipeto kansa lo P.A.G-Otucopi kedi tunga lipete ne keri kotu si tunga kera bunere tetere tunga kera dunyeta ngale yari sani kanyango no keda tubete osoda ngeta kini sani tomo no keda tubete do kwa na ida kwa na so kwani ilos do se boy kini kwa mora kiro na ideke astra ilipi al sara kinosi ya bongo toria kosi etalakana ayuna kanoi apudong jokonoi yera masda Amorii kere Amorii no memma kinam di petra kena ke jugili kaka pe ya kewna nakanu na kere so e joka di boro kere da ko to mo kin tuan no me e sabunere o poto na de jangalo une noy abungone get fit ara kada kiteka tawra bia kununga ya mama bongori ngore ya mama dinna kinga jo na pipili nanara na pipili ngonoida bongori ngadumbe ngale ajoto do kwa nanye jo Dilax Emi Alomu TV East Oibuga Soroti 5, 6, 7, 8, 9, 10